Afitha a borithi kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ mahonoketie mbũri 100 mũngũrũrio-inĩ wa gwethana na mahiũ marĩa mairwo rũnyanjara-inĩ rwa Kanjo ũtukũ wa Jumamothi. Kũringana na aikari, andũ arĩa maiyire mbũri icio marekwĩrwo gũciroria kaunti iria mahakanĩte cia Isiolo na Samburu. Minista ũgitĩri mwena ũcio Purity Gitonga nĩ amenereirie gĩko gĩkĩ, akiuga thirikari ya Laikipia nĩ irerutanĩria kũhukia njama cia ũici wa mahiũ iria ikoretwo ikĩyumĩria matũũra-inĩ ma kaunti ĩyo. Hii mambo na Laikipia North ya insecurity imetusumbua muda sana. Mtu analala leo usiku kwa tajiri kwa mbuzi 100 ama 100 na kitu, kesha asubuhi unakuta kwa umekuwa maskini. Na watu wa Laikipia sisi hatuna shida na watu wengine. Na watu kutoka Samburu na kutoka Isiolo wanatusumbua sana. Teseka zaidi hata ni wamama. Mbuzi zote zimeenda, hakuna kitu. Laikipia North si ati wako na chakula ya kulima. Lakini hawa watu wamekuja kuhangaisha watu wetu kila saa, kila uchao. Nataka kuhakikishia hivi, hawatatoboa. Na wakitoboa kubeba zile mbuzi ama kubeba ng'ombe, na wahakikishia ya kwamba zitarudishwa. Na pia watatiwa mikononi. Na wakishikwa wataozea nje.